Kaseng Hinyotrap Integrated Territorial Organization Hapo kajing yalam u General Secretary Kaseng Kmi uba Wan Bon Endekar but u President ka West Giant Hills District usamla Wan Biang Pulang kilalek ban aida ka Dorcas ha u Deputy Commissioner West Giant Hills District hadin ba Kaseng kalayo ikidulir ban penshisha ba ka Giant Hills Autonomous District Council ling ba ka RTI but ka JHADC kamdan kata ka non-tribal checkpoint. Nakaliang Kaseng, kadapta ka jing sngolingo, babaro si kata kita ki checkpoint, kisupan ya klem da yo jing bit naka JHADC, ba naka licensing officer, kat kum ki jubab naka RTI, balayo naka PIO taxation department, bat kani ka jing le jubab ka JHADC ya ka RTI, kapenlong yangi kum kinong yalam jang Kaseng, ban pa lik kang no ya ka te ka kerdop talasi ya ki barjela, ki bawan ban kayi pateng, hapo upot usam ka JHADC, bat halor kani Kaseng kala aipor ya u Deputy Commissioner Shitayo ban khang no ikate ka checkpoint bat lada amla ban khang Kaseng kan sa ujor sandan Shaying Bishar di kapapulungo yang ikong Kaseng kalong ba kadika at ay pagala file no unay ni aktara pulay but yang ka juba pat gidang yo dang nagkini kita yo hao hakadiki unay kala dang sakini yo lede namata kumbansu pensyai dia kalau dari ke ATI bang file mangahi hapo office jong PIO jong licensing officer apa yang kini ke ATI la file tu arko wetri umi arjar arko lai handri kasimpor hado kumba jandap lai nai ban yo yang dijubab ban kejubab ngayo hadian arko licensing officer kalau hadir mangala ujor Lato ikwe komplain sa Chief Information Commission Commissioner jong Sarkar Jalan Meghalaya di nakalian jong office jong u CIC ulang ka ya gawe showcase siapa ka licensing officer jong ka JHADC ban pancing syai halal kejing penslam ban jubab yang diki RTI yang diki dulur kepengkapan yang bah DI wajib tim RTI di hanga Lain poetrik u Julai anjat mulai ngala ujor di jung ujor sa office jong CSC kalau kini ke jimpen sedang jong office jong taxation department ban ai jubab ni ke RTI ban haka neutrik u agos anjat mulai ka office jong Chief Information Commission Commissioner jong ke Sarkar Jalan kala ta ya ka office jong licensing officer ban pendiam kali ban ayam jubab jong kini jingli di bangala ban lembah ki ay wajib tim RTI di katung ka city lani katung ka jubab ke office jong licensing officer ka ay siya office jong Chief Information Commissioner jong State Meghalaya kedau ni ba katung ka city number MIC #complaint 27/2023/7 dated 1st September Anjar apply directed the PIO to mention clearly if the reply has been sent. The PIO with letter number JHADC/tax/RTI/2023/9 dated 12th September 2023 inform the Commission that the reply has been sent by post to the applicant. And reikat pun kejing sisa, bakani kejing gubur jong ketika PIO jong kala taxation department kala sen ngani kala ha ini coba lengba ka post office handai ngaku punungwan RTI ngaklem yo ini coba handai tak hado mencisi ngadang yo lengba ki breu jong ka yo le singam tip kidai breu jong ka post office lani breu jong ka council handai ya kan ini city lawan dang ini si beladap ha kiwan bu wan ai hin ke kenika jing lagi jing kubur jong ke taxation department ba ya kan istilah ha da pos sanga kalong babakla ba ngima ban diam di ka jingli ka nagali jong ko Kaseng ya ka district council kalong ba baru sikata ka penyai yang di checkpoint ka way ko padon ko is Giant Hills hangti ko Sunapur ba ka way ko baru sikata ngitip ka dalam ko mundur ba tension kini benai arma lagi sidin kila penkebian orang na mundur sa bypass detusi di negara yang tinggi ko Kaseng di kwa ban yo cintip
ya gajinglung khajna lani kita ki bai musur baka district council ka yo lum leng bang ni kerdap lum khajna namar ba ku mi menta ba kejing hirang bisa kadang kebasya thei hadu kata kata ko district council wat bi nongtrei hadu sikho khadwe na hadu menta ki pat yo itu lom juki te ki kungaseng itu kejing simpia namata kadawa jongki pardok rasnam jong jadi district council ki nongtrei jongka ki bala hirang bila do tulok yo ay bai trei bai bala jongki jang nasi khadwe na menta te ni kwa man yo jintip leba ki dikilat wat jintip RTI mo ban yo tip hadu kanu ka district council ka lum nani ka yo krong khajna ni ki khodok dengan kan te ka khodok ba ke jingi jingi nani ke jingpe jingi ba khodok ba kham warna ni kan penifon ya ka council fund kalau tadi ka khodok ba ni baros kata ni tip ku kadang tribal checkpoint andre peusi adalah yo yang jawab dengan ka RTI ki jawab ban ba ka district council kamdon kadang tribal checkpoint ka penlengo ini hadu kata-kata ba nakali jingi ki subajur ba don silande ba kini ke khodok ke bajeng ba pentre itu muntah hadu kita khidmat kadang trei kadang don ki breu jong council ba ki breu jong kanto kan ki breu jong ki MDC yo lesi ba don bentah kan kadang teng ban pentre kan non tribal checkpoint kan ikat pun dulir bagi jawab ke taxation department ba ke district council kampung non tribal checkpoint di nakali ini tu masing nginong John Bliti kanong pun dah press conference tentang sini dari ngilang aipor yo deputy commissioner sita yo bang kanong sesendan dia kena non tribal checkpoint but lada ki border district kamsim kia yang kam bandai kang ngin ku peseng masih ban ulang dikiwe bilang but ngin sekali halo ban tiap pada jikam jom yang bisa yang syari pada orang bakdang ba ngin yo yang bisa ko ban ngin yo yang jing pensai syusyu dah kalian district council ba hatu dan jing penyeng dan jing bo yang ni checkpoint kalau tangban penmotoy yang jatuhkan ni ki MDC lani ban penwara yang toy yang council fund di kan kalau menjikli ban berkerok pasai negara kesensa ki klik jom kesensa ki klik jom district council bagi officer jom council patut go kinong yalam bahli jom council what came big ni ngilong ki basta bagi long ki basyong bagi tip je ti juga ai but what persiapan kami ini dan umni kutai dapat diong ba the district council kamdan yang dengan tribal checkpoint bagi kalau papaka ni benar judi ni buat ajubat dengan ATM bagi district council kamdan non tribal checkpoint handai kabaginya ini bypass leadership baca dispo is jadi skill ikram ban cek ini kelasi ikut selanjutnya di beriu buat penambahan lagi dengan saya di ketiga ini kalau bapak ban ni yang keseng kita paham tu ban ni sim ni dengan ai ban ni langsung peliti ban ni yang udin tak ada ban ni nak lam di Indonesia ban dan bagi bikin pau rendau katung bajing anur bajing semua ban bikin kemilan di jongi kenang ba kita gedung train for discussion kin yo yang kita hok jongi lembang ni jing krom musuh kerja discussion bikin dubyo ban siwi tulok jong ini nong train jongka kita do yang tulok balik sekolah kebetan di takni di jing pensai yang jong kesen korwa pasai sya ki nong train juga diklik jong secara dan sekansil di negara yang jing kesen boleh dibuat